nomkana kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course, I'm the Xongi Response ya Xongi Rhangani ka timhaka ta double story ya sivela Prince Rhangani. Yeah, so previous ni fike ni vekela a video lama ka mi yi vonini laha hi vonaka video ya yindlu yikulu ya double story ku nga busy swinene, so ku na mihiza laha kha a vula ku hi yindlu liya ya sivela Prince Rhangani. Mi nga mi yi vonini if mi nga se yi vona tani kha ni vekele link ka top comment. However, the same day after that video, if you want to show Rhangani, Africa posted that post as you can see there. If you can la ku vekela vitlas ya man la. As you can see, vitlas vula Mercedes Benz, vitlas yo vitlas ya leyo. It's a vitlas that car. And then atsala ku ni tsala ku Jehovah wa tshembeka. Na ku vona swin'wana hi n'wina ma swi vona mos i tela ku vekela vitlas and then Jeff wa tshembeka, which means sure the notion which we should be sending here i ku she bought the vitlas and then la ku vona vanhu ku va ta ku yini, will they believe or not? So i zama ku vula yini guys, mongo wa hungu leri i ku that double story ku hi Xongi Rhangani a ya yona sivela Prince Rhangani. A na ha ri ku investigate ka mhaka ya double story liya, but ku hi Xongi Rhangani double story liya a ya yona sivela Prince Rhangani. Munhu loyi a nga teka video liya o hemba is the message loyi Xongi Rhangani a wu sendaka wolowo. Mi ni ka beef guys, beef yi nge pfuki ni tumbelerini, I understand it, ni hanyi beef ni tlela hi beef ni pfuke beef hi swo sweswo. So Xongi Rhangani she's saying double story liya a yona sivela Prince Rhangani hi swo sweswo, which means mhaka ya two rome ya continue ya ya mahlweni. Yeah, mahlweni, which means very yi fike aka two rome hi swo sweswo. So hi ta kha hi vona swi ta kha swi famba swi ya kwini. Another issue sweswo sivela Prince Rhangani i miyele nkunze ku swi vula sweswi ni nga ni swi vula ka video ya vunharhu na ya vu-3. Loko i miyela va kha va ku hlasela ni swi endla swi hundzele ho xiphuda hi ndlela yin'wana. If you don't respond, I think you should be responding a kind of live like other artists. Vo DJ Maphorisa, vo Kabza, they do respond loko na ti-allegations to karhi. So hayi areds loko ri mi nga zama subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe. N'wana mani swi kahle ku ti humesa u hlobela hi moya, swi kahle ku ti humesa n'wana mani swi kahle ku ti humesa loko u ri munhu.